Миле телеканалында хаберлер студияда Эльмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Вешімдікі дақаға бөле мәлумат. Женю парламентарийлері топланын. Біз bu meydanға yüksek kıymet kesemiz. Қырым мебіслары деге региондан иждешлерінің тешібіслеріні бақталар. Авалиманы учан Қырымның авалиманы яны жедвелге кече. En tezi 8 saatte yetip barmak. Şimdi ketkenimde ise men endi akşam anda idmanlar keçire bilem. Onun için men vaqt masraf etmeyeceğim. Ахмеджет авалиманы насыл қыш рекордlarını koydu. Sportқа sevgi, çelik dayanuf ve 10 yıldan ziyade idmanlar. Sportçu Emir Raifov'nu tariha. Aşılama keçken Rusiyalılarının Kırım musafirhanelerinde yerleşme kaidesini katılaştırdılar. Endi olarga QR koddan gayrı menfi neticeleri PCR testini göstermek gerek kutlevey tedbirlerini ziyaret etmege istegenlerge de böyle sınırlanuvlar çalışa. Bunun bağlı Vezika Cumhuriyet Hakimiyetinin resmi saytında neşir etilgen. 25 oktyabrden may dokumenti ofislerinde de işler toxtatılgan. Toyları da tek evvelden az yazılıp, on adam musafirnen keçirmege mümkün. Kırım'ın devlet şurası Rusya hakimiyetine müracaat etip, Tibet reabilitatsiyası programmasının inkişafını tezleştirmege rica etti. Infrastruktura ve aletlerini optimizatsiya yapmak gerek ve studentlerini okutmak için kvotalar açmalı boğda Cünubi Rusya Parlament Assotsiatsiyasının oturuşunda kabul ettiler. O video bak rejiminde geçti. Мы дорожим этой площадкой, активно в ней участвуем. Biz bu meydanға yüksek kıymet kesemiz. Onda aktif iştirak etemiz. Ama balaban denişmeler yüz berdi. Reisler denişti. Onun için bu teşkili bir toplaşuf oldu. Gelecek sefer yüzden görüşmege çare olur degen ümitim. Ялтада bu ay içinde koronavirus hastalığının profilaktika kaideleri bozulğanı için 40 protokol tızıldı. Erkuni hepsi hizmetlerinin işleri nizaret etili. Cünubi paytaxta nevbeteki teşkirivler nasıl keçkenini aqtada uçaxalov bile. Kafe, restoran, musafirhane ve tükanlar bu yerlerde erkun koronavirus profilaktikası boyunca monitoring geçirili. Nezaret boyunca esas bakılgan noktalar bu içtimai bilgilerinin, dezinfeksiya vastalarının ve maskalarının olmasıdır. Bu restoranda protokolunun toldurulmasına sebep hadimnin kolçaksız çalışmasında oldu. Memuriyet öz kabahatını boynuna ala. Официант насылдыр себепlerden kolçaksız еді, ama maskası takılı еді. Nezaretçiler bunu көрді ve protokol yazdılar. Ona göre biz illeride böyle vaziyetlerge yol koymayacakmız deyip söz beremiz. Hakimiyet tarafından da nasıl hareketler olacağını bakarıq. Müşterige maskasız hizmet göstermege yasak. Covid reallerinde özünü ve çevrende herkesini risk altına koymağa pek kolay. Maskanı gerdanda takıp yürmek hem kafe için hem onun ziyaretçisi için göremege aylanabili. Şehir hakimiyetinin fikrine göre Kırım'ın kurort paytaxtında iddiasız çalışkan kafe ve restoranlar da var. Anda her şey Rospotrebnadzor'un talaplarına göre yapılgan. Restoranga kirişte bizni ofitsiant karşılay. Hadimlerge sualler yok. Vesika ve jurnallar da her şey tertipnen yapılgan. Nezaretçilerde tenbiye yok. Kafenin memuriyeti Kırım Cumhuriyetinin yolbaşçısı bergen avalege göre QR kodlarını işke düşürmege hazırlana. Ofitsiantlar hizmet göstergen hadimler bizde kolçak ve maskalarda yürüyeler. İşke kelgende ellerini dezinfeksiya yapalar. Biz musafirlerini teşkiriyemiz, sıcaklarını ölçeyimiz, göstergiçlerini jurnalga yazamız. Her bir musafirden son biz masalarını ve divanlarını dezinfeksiya yapamız. Municipal hakimiyetteki hadimlerinin esas vazifesi vatandaşlarga Covid'ge karşı çarelerge riayet etmek gerekligini anlamaktır. Kaide bozulğanı boyunca tizilgen aktlar neticesinde jöremi tölenmey. Olarda vaziyetini doğurtmak gerekligi yazıla tenbiyelerini yerine getirmege vakit berili. Son teşkiriciler bir daha keli. Eğer böyle çareler çalışmasa demek memuri mesuliyet yazıla. Monitoring erkun keçken senenin Mart ayından berli alıp barıla. Rayonda memuriyetten 20 adam çalışa. Bu uç yani ticari abananlaştırma ve kurort ve turizm bölüklerinin temsilcileri. Biz nevbetteki talaplarga riayet etilmesini teşkiremiz. Bu içtimai mesafe, dezinfeksiya vastalarının bulunması ve maskalarının takılmasıdır. Rospotrebnadzorga 40'a yakın akt yollanıldı.
Қайделер бозулғанына төленежек жүремелер аздегі. Жақсы иш адамларына 150 бинге қадар, тешкілетларға есе 500 бин рублеге қадар төлемеге керек олacak. Ondan da başka Rospotrebnadzor mahkemenin kararı boyunca idarenin işini 90 kunge kadar toxtata Daup Чахалов ve Alim Seydaliyev, Millet üçün, Yalta. Илим вет технологиялар елы бөле серлевалы Серга Ахмеджете açıldı. Оқырынан астрофизик обсерваториясы али оқып юртлары ve Milli ilim merkezlerinin malzemeleri esasında hazırlanğandır. Yarımadanın musafirleri Kırım alimlerinin ilim ve teknologiya esasındaki yönelişleri, tedqiqatlarını ve keşiflerinden tanış olacaklar. Stendlerde astrofizika, arxeologiya, tibbiyat ve diğer sahalardaki yenilikler taqdim etilgan. Sergini Kırım Cumhuriyeti İçki Siyaset Malumat ve Baq Veziri Mikhail Afanasyev açtı. повседневной жизни мы с вами на самом деле... Asılında biz күнки hayatımızda kullangan nimetler, ilim yenişlerine kulak asmaymiz. Bu sergide ise biz böyle ağır işlerinin oğraşkan ve güzel neticeler bergen insanlarını göstermege istedik. Oktyabrның 31-ден Ахмеджетнің авалиманы devletinin bütün aeroportları kıbı kış cedveline keçe. Hazemler şimdiden olacak hava denişmelerine uçuş yolağını hazırlayırlar. Maxsus texnika idman şeklinde buzda gerek olacak hareketlerini işlep baka. Авиацияда юмшақ құнудан сон алғышлама қадеті бардыр. Қыш техникасының ішінден сон есе yolcular бойле әрекетлеріні yapmaylar. Ama aynı o қышта xavfsızlık derecesini beri Erkun uçuş yolunun 7 kilometrini idman şeklinde temizleyler. Реал шарайтлерде ise bu бойле көріне қышның бозғын ава шарайтлерінде çalışmak için 20 дане махсус техника çıktı. Оларның sırasında D-Icer sistemасы olған 2 yük машинасы бар. Bu машиналарның esas maksadı temiz kanat kaydesine riayet etmektir. Kışta uçakның kanatlarını buzdan 60 derecege kızdırılған karışımdan temizleyler. Aynı boyle akıl sistemasının temizleyici operator idare eti. Yük машинасының tepesinde 17 metrlik ok yerleşe. O çeşit büyüklükte olgan uçaklarını temizlemege imkan yarata. Çoğusu vakit yarık kanatlar temizlene. Kırlı yerler olsa stabilizator ve füzelajlar da işlene. Maşinalar teşkirilgen. Olar bizde endi bir kaç yıldan beri çalışa. Suvuklarda hava limanını hem temizleyler hem marşrutlarının sayısını artıralar. Yazda o pek çoğlaştı. Bir sutkada 64 yönelişte 200'den ziyade reis katnadı. Kışlık ağda kengleşecek. Kışta Ahmedjit hava limanının marşrut ağı 20 yönelişini teşkil edecek. Bu Balaban ve Ken ağ. Hava limanı için böyle yüksek sayılar rekorttur. Hava limanının tarihinde birinci keresi kışta Perim, Kaluga, Makhachkala ve Murmansk şehirlerine doğru reisler saklanıp kala. Tümen şehrine de doğru reisler saklana aynı anda Kırım'nın bodybuilding boyunca takımı yarışlarga keti. Sportçı Yulia sanağa çıkmazdan evvel aklimatizasiya geçebilecek. 4 saat uçacağımız. Men aktaruvlu yolculukna da baktım. En tezi 8 saatte yetip barmak. Şimdi ketkenimde ise men endi akşam anda idmanlar geçirebilem. Onun için men vakit masraf etmeyeceğim. Kırım hava limanının esas yönelişi bu ayının başında olup geçti. Aeroport birinci keresi bir yılda 6 milyon yolcuna kabul etti. Alime Mustafayeva, Taras Brezitskiy, Millet üçün. Jankoy'de kapital tamirattan son acele tibbi yardım noktasını açtılar. İşler модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов adlı liha çerçevesinde geçirildi. Tavsilatlar muhbirimizde. Yanı Zemanivi ve Kıntavlı, Tamirattan son 29 sanlı acele tibi podstansiyası aynı boyle oldu. Olga Schwab 30 yıldan beri felçer olup çalışa. Baştaları bina pek yaramay alda olğanını tarif etti. Bu tamirge kadar bina yıkılı kaldaydı. Divarlar, tavanı hepsi asılı turaydı. Sade tamirat geçiriliydi ama o yetmeydi. İşçiler su burunlarını ve elektrik ağını deniştirdiler. Aşhane, vanna ve duş odası. İlaçlar saklı turgan oda ve atay davcılar için rahatlık yeri. Mında her şey var. Tamirattan son oda denişti. Bizge yanı yataklar berdiler. Mına bu yerde men rahatlanam. Rahatlık için her şey var. Mikrovalnovka, buzdolap, televizor, çaynik. Aydavcılar için başka bir şey gerekmey.
Ички ветышқы безетуф ішлеріні вақтында бітірділер. Подстанцияда яны мебель веземаневи жиғаслар бар. Диспетчер одасы да денішті. Бұ диспетчер одасы телефонлар бірді қаға білетін май. Бір суткада мында 100-ге яқын мұражат келе. Әжелі ярдымның операторы оларны қабул етіп, тез шекілде бұрынже тебе ярдым көстермек үшін бригаданы еламақ керек. Бір ел дивам еткен капиталь тамиратная модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов адлы программа черчевесінде кечірділер. Жанкойде якын вақытларда яны әджелі тибби ярдым станциясы açılacak. Гаражлары ве стоянка ерлері олған 2 қатлы бина көтерілежек. Бу бина ise даими ноқтаға чевірілежек. Яны мында 2-3 бригада çalışacak. Подстанция Джанкойве районның сакинлеріне хызмет еті. Сусана Садыкова, Максим Голубев, Милет Ичун. Джанкой. Қырымның нақлият везірлігі Бақчы сарайының муниципал елларына аман-аман 100 миллион рублей айралды. Елның башындан берлі 4 соқақ тамир етілді, сырада да 2 ел тура. Ишлер не вақыт бітежегіні ақта бозымлев қамыз. Шерның меркес магистраллері чатышқан ер вокзал мейданы мұнда ер вақыт адам чоқыла. Таксилер тура жемат нақлияты тоқтай демир ел станциясы кафе ве түкенлар бар. Эмир Ильясов бойле кафелерден бірінің сайыбы. Башталары ішке келіп чықмақ үшін чұқырлы еллардан кешмек ақиқи сынавға чевіріледі. Мында юрмеге яқшыжа олды. Эвеллері пек чоқ чұқыр бар еді. Ер вақыт оларны айланып кечмеге тырыша едік. Атта чоқып кеткен люкларға тоқтамаға мечбур ола едік. Шымды пек яқшы олды. Машиналар қатнай. 400 метрлік асфальтны 2 авто ішінде тошеділер. Бұ есе Мальцева соқаға. Бұл ерде 15 ішчі ве 10 дани техника чалыша. Олардың арасында асфальт ташыйчы ве каток бар. Балабан иш алып барыла. Объектні вақтында тапшырмаға планлаштыралар. Ишке 5 күн эвелсі башладық. Фрезеровка япамыз, темізлейміз, суварамыз. Соқақның ұзынлығы 600 метр, кенлігі есе 5,5 метр. Ленура Керимова Эркун оғлыны бұл ел бойы мектепке озғара. Yollarına ясағанларына пек куванамыз бізім соқаққа да кірсеткенлеріні істередік. Чүнки мына бұл ерні ясадылар, о тарафтан есе кірмеге чаре yok, анда да yol бар. Комшу Гагарина ве Буденова соғақларыны да тамир етмеге планлаштыралар. Ерлі акиметнің сөзлеріне көре лейханы елның сонына жазырлачақлар. Шерде епсі шлер телюкесіз ве кейфиетлі yollar адлы программа черчевесінде алып барыла. Контрактның фияты аман-аман 100 миллион рубле. Сермия Джумхурiyet ве федераль бюджетлерінден айрылды. Джумхурiyet yolbaşçısının emrine binaen bizim esas yolumuz bu Simferopolskaya ve Frunze sokakları. Olar municipal degil, Cumhuriyet yolları. Kontraktın umumi fiyatı 170 milyon ruble. Anlaşma 2 yıllık ve endi bu sene Tavrida trassasından kırış bütünley tamirlenecek. Подгорная кооперативная скалистая ве Ракитского соғағының бір қысмы енді тамир етілді. Шымды асфальт Мальцева соғағында тошеле. Симферопольская соғағының тамиры есе контракт бойынша 2 йыллықтыр. Ленуза Бурсеитова, Сибиля Меметова, Максим Голубев, Милет Ичун, Бахчисарай районы. Ярымаданын меркези ве Жүнеби районларында янгынлық қафлы сақланып қала, себебі аванын құру ве Розиярлы олғанадыр. МЧС қадемлері Эркун ормаларда ве азбарлары евлер янында тешкеревлер кечерелер. Бұл қайделеріні бозғанларға мемории ве уғухи жезалар тайынленежек. Қатырлатамыз, елінің башындан бірлі орман енді 20 кере янған еді. Запрещается разведение костров, а также сжигание мусора. Гражданларға орманларда кезмек, анда машинада кірмеге, чөплік, от ве япрақларны яқмаға ясақлана. Қайделеріні бозғанлар 2 бинден 4 бинге қадар штраф төлейджеклер. МЧС мутехасыслары гражданларны бұл вазиетіні анлап янгын қавсызлық қайделеріне riayet etmеге чағыралар. Спортқа севгі Челик Даянов ве 10 елдан зияде идманлар. 19 яшлы Эмир Раифов Қырымнан қарышы күреші санайы бойынша ең перспектив спортчыларından бірі. Он Нальчикте кечірілген ММА бойынша Бутын Русия ұсталық турнирінің ғалиплерінден бірі олды. Веда Русияның спорт ұстасы унванына қазанды. Ватандажымызның тарихы Сусана Садыкова тариф етecek. Браво, браво, Эмир Раифов!
Қарышық күреш санаты. Йылы Нальчикте кечірілген ММА бойынша Бутун Русия усталық турниріне Девлетінің Егрым регионындан 100-ден зияде адам келе. Турнир Кабардино-Балкарияның бірінші президенті Валерий Коковның хатарасына бағышлана. Ярышта озының регионында хатты сайлав кечкен ән яқшы спортчылар іштирак еті. Эмир Раифов Қырымны тақдым етіп 65 кило ағырлығында ярышты. Күрешчі ярыштан чемпион қошағынен қайтты. Түрксек ұсылы. Айны бұл шалымнен Эмир Раифов рақыбіні нокаутқа йолады. Евге спортшы спорт ұстасы ұнванынен қайтты. Эмирнің фікіріне көре, исрарлық ве çalışkanlık бір спортшыға муаффакият қазанмаға ярдым етер. Бұсой күрешнен Эмир Раифов 8 яшындан берле оғраша. Спортқа оны бабасы кетірді. Башта оғызы бокснен оғраша еді. Хобби ве оғлуның сақлығыны еліштірмеге істегі аяты шыме чевірілді. Мен тхэквондода башлаған едім. Күрешнен ашчық оғраша едім. Сон қарышық күреш санатына кечтім. Ана бабалары оғлуnen Вера Блякимовға айшандылар. Идман жынның 10 yıllık тәжірибесі ве 100-ден зияде талебесі бар. 19 яшлы Эмирнің келечегі парлақ олғанында емін. Шымды мен оны профессионал спортчу оларақ көрем. О яшы ве ағырлығы бойынша Русияның ең яқшы күрешчілерінден бірі. Келечек сене дүния чемпионатында иштирак етмеге ве ғалип чықмаға планлаштырамыз. Ратлық үшін вақыт жоқ. Ама о пейда олса чемпионыны ось әлесіне ве оқуына бағышлай. Келечекте күрешчі ось білгілеріні осып келе атқан есілге бермеге істей. Кичкенелерінен идман кечірмеге істемейім. Бойле істек балалығымдан бар. Балалар яны ве güzel şeyler öğrenip, yarışlarda iştirak etkenlerini arzu etем. Күнке аятында о дастане ве күлер юзлю, ама күреш мейданында чыққанда деніші. Бірінші олмақ ве ғалып чықармақ оның табиатындадыр. ММА, панкратион, грэплинг, тайбоксы, кикбоксинг бойынша Қырым ве бей федераль округының чок керелі чемпионы. Дүния кубағының сайбе ве ММА бойынша Русияның спорт ұстасы. Спортчының енішлеріні чок сыраламаға мүмкін. Эмир Раифов шымдыки ғалеберінде тоқтамаға істемей. Келечекте оны да чок юксекліклер беклей. Сусана Садыкова, Алим Сейдалиев, Милет Ичун. Ратлық күнлері Милет телеканалында Қырымның эсас информацион программасы жұма ертесі ве базар күнлері саат 7:30-та Айше Шулакова нәтижелер еле. Яны қайдалер бойынша. Я повторю еще раз. Бұрда текрарлайым. Вакцина керчектен де хасталанма рискіні, хасталықтан сон ағыр ақибетлеріні, өлім хаффыны азлаштыра. Ковид хасталықны тоқтатмақ үшін мемлекетіміз бойынша яны сынырланувлар көрсетілді. Вакцина ве хавсызлық қайдалерінің күтілмесі. Вазиет керчектен де пек ағыр. Аджеле ярдымға пек чок мұраджатлар келе. Қырым Тибеті пандемияның яны ақыбетлерінен насыл даяна. Қырым Жұмхуреті сағлық сақлав везерінің муавины Антон Лясковскийның эксклюзив интервьюсы. Білге қыдырып Қырымға келмек. Қырымда яшайыш яқшы, пек бегенем. Вернадский адына Қырым федераль университетінде четел студенттерінің сайысыны 2,5 кереге арттырмаға істейлер. Интернет доландырыcılar күслік ішлеріні башладылар. Ақылыңызда олсын. Банк бір вақыт муштересі ақта бір малюматны білмек үшін телефон açмай. Көрінмеген хырсызларының қармағына насыл етіп тұтылмамақ ақта мақсус репортажымызда. Шымды кетбақаға бұл хаберлерінің епседі қайырлы ақшамлар.